Ivyo tubona hano kw'isi nivyo bituma tudakura. Abamotari nabo babona vyinshi nubwo turi abagenzi mw'isi. Ibaze utwaye umuntu nk'uyu nguyu akubwira ngo ndashaka gukora ibintu nk'ibi ngibi, ubireba ufite akamashini kazima. Abagabo rero imashini iyo zibonye ibintu nk'ibi amaso abona vyinshi, inda ikaburara. Amaso aduteza ibibazo vyinshi cane. Ese wowe urabona wakora iki? Andika muri comment ibitekerezo n'ivyifuzo maze umbwire wavyihanganira uri umugabo utwaye umuntu nk'uyu muri ahantu nk'aha? Ni ibintu abantu benshi batakwihanganira na gato. Ikaze ndi umugaragu w'ivyegeranyo n'amakorupero, nkaba ngiye kubagezaho inkuru iri guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga, namwe muraba mwirebera. Motari bamutaye moto yayiparitse ati reka nze ngufashe tumene aya mazi. Aya mazi ndayakeneye wiyapfushe ubusa nshaka kuyoga. Nibwo motari yaparitse moto nawe ati ngo mbega amazi mbega amazi. Ko none se ari kuva ngo uretse ngo ndebe ahantu arimo kuva ariko ngigira hano hepfo ngo hari agahuru ni agashyamba keza we. Ngo moto tube tuyiretse ngo na moto ngo ngiratse. Ngo moto ngo none ko moteri itangiye gushyuha cyane se ngo buretse turagenda mu kanya ariko kanze ngufashe tumena amazi. Motari nibwo atangiye gukorakora ngo dore ngo na hano ngo watarukiwe. Ngo yewe ngo reka nze nguhanagure ngo watarukiwe. Nibwo atangiye gufingaza n'udutoki. Motari ati reka nze ndahagera ibutuje. Ati reka nze nkumanurire se ngo mbega ibintu mbega ibintu mbega ibintu. Ngo amaso ararya we, inda ikaburara. Motari aba atangiye gufingaza. Umukobwa nawe ati oya ndashaka gukora ibi ngibi gusa. Mama yambujije ibyo ntabwo njya mbikora. Ngo none se urwaye diyabete ko nayivura ngo mfite umuti. Abagabo baravugishwa ibitekerezo bigahita bigenda ukaba wabiba byose. Motari nibwo bitangiye kubindura ashaka kuzimya imashini ye yamwakanye arimo arebera. Ngo mbega ahantu ngo hateye neza. Ngo n'ubwa mbere nahabona ngo ndashaka kugenda makoze. Ngo ayo mafaranga warurama ngo yagumane ndakongera n'andi. Guma akanota kamwe nikorera umuti. Umukobwa nawe ati oya kanze ndangize ungeze aho naringiye nta bindi. Amafaranga twavuganye nayo ngayo gusa. Niba wageze hano uramenye rero ntugende utavuze utaba nka cya kinyoni cyagiye kitavuze bita igishwi. Niba wahageze kora subscribe, like, comment ibyifuzo n'ibitekerezo. Ni ingenzi. Ntabwo waba uri igitambambuga oya si wabura na kimwe ushoboye. Wakora like n'ibindi hano tubagezaho amakuru ari gucicikana hano ku mbuga nkoranyambaga, politike na diplomasi n'indirimbo nshya n'ibindi byose.